دما خوش بینرین هیجان ایرو 15 گلان 2024 روزان روزا چهارشنبه بویر رو گشتن هری سرکی و هری باکش همیان سر راستا هریمی و همجین سر راستا جهانی کو دانه مجوره پیشکش بکن لی وکی هر تم دسپیک چند سر بوچه دسری دل هریمی کردستانیان روزا زمانی کردی به چالکیان پیروز کردن و بانگا پاراستنا وی کردن لدشي تجريدا لإمرالية خلكن كانتونا جزير عفرين وشه باي داكتن قادان وقوتن ام جانك بيري بر أبو قبول ناكن يبجي بو پراسونك طيبت لرقاي شانك داعشك و امدكارين إرشي دكير گرد و بوي گره بيشيل إرشك مزين گرد هپه راگاند کو ارتشا ترکا داگیر کرد لروشاوی زاپه 16 جاران بچکین کیماوی او تقمنین قدخه کری هرین بمباردمان کریه. بری بینرین هجاف سرنوچین مبون اونها جمعی برفرهیا وان سرنوچان اونوچین خواه باوی که گشتی جواره پیشکش بکن نوچامه یکمین جوا که مدسپیکان زمان ایرو 15 گلانی روژا زمانی کردیه جشن روژا زمانی کردیه همه به چارچوبه دجی بینین سر زمان لسرانسری جهانی به قاسی 7000 و بیتری 7000 زمان هنه و گلک جوان جیم لبر تونبونه نه و او زمانین لبر تونبونه جی لگوری داخلینین کو جالیه یونسکو وتینه داین هر سال 10 جوان زمانان ایدید قدن توند بن ونداد بن جبوکو زمان کردی یک زمان رسند ین ل حریم یجی تونه نبه خلکی ل حریم بطایبتی کردستانی دوی به زمان خوی کردی باخون او به بونه روژه جی لسر استا حریم باکور و روشتات سوریه به چالکین جور به جور روژا زمان کردی هات پیروز کردن ببونه پازده گلانی جشن زمان کردی سازی زمان کردی سزکه و زانینگاه روش آوال قامشلویه لسالون زانینگه به دروشما زمان گلکی هبون و رومتاویه شاهیه کلدار خست خوندکارین زانینگاه روش آوا اندامین سزکه اندامین ریوبریا خوصر و گله کسین دل بشدار بون ده شاهیه ده تیمین چانده بر همین خو پیشکش کرن به همان بونه کمیته ریوبریا دبستانان آچل آقا مشکل دارخست دمشه ده خوندکارین سرطایی ناوین و آمدهی حاضر بون خوندکار رو حیف سیف الدین روژا زمان کردی لشینی باجر پیروز کرو گود از کیف خوشم جبر کو از و هوالین خواه به زمان دایکا خواه فرده بن به همان ارمانجه لکانتون عفرین شه بایجی شاهی پیکاتن بدرشمه جواک آخا گهانده به زمان بویه صدما بهز آجیانه دسته پرورده و هندکاریه لکانتون عفرین شه با شاهی ببونه 15 گلان روژا زمان دایکی لدار خستیه بسدان ماموسته خوندکار و کوچورین عفرینه طفل شاهیه بون لشاهیه ده کسین کو آخوین اشکره کرن جواک به زمان دایکا خواه هبون خواه افاده دکه لو ما دوید هر کلیه ده ام زمان دایکا خواه کردی بپارێزن بلد زاروکن 3 سالی حتی 6 سالی لباخچه زاروکان تینه پرورده کرن او فیر زمانی کردی دبن او یک جوان را بویه چافکانیا هیزی او فیربون لوما لکانتونا جزری سو حق باخچه زاروکان هنه دوان باخچه آنده 2823 زاروک به ریبازین گلک حسان تینه پرورده کرن باخچه زاروکان جوان را دبه چافکانیا بنگهین یا هیزه و فیربونا زمان. زاروکین تمنی وان 3 حیا 5 سالی و 6 سالیین پیش دبستان ده باخچه زاروکان ده فیری زمان دایکا خود بن. باخچه سیال آقا مشلوجی
برێباسên هونەری û xêzkirinê zarokan fîrî tîpên Kurdî dikin. navên berfîne pirtûka xwe dikim wek zimanê me jî xweş e jî bê zimanê dayîkê bû xwînekê perdûka min rengîn e kesk û sor û zerîn e wek ziman şêrîn e wek ziman şêrîn e. Li Bakur û Rojhilatê Sûriyê zarok ji pêş dibistan heya bi zanîngehê bi zimanê Kurdî tên perwerdekirin. Lewra hejmara baxçeyê zarokan li herêmê zêdetir e. Li kantona Cizîrê 107 baxçeyên zarokan hene. 2823 zarokên pêş dibistan li van baxçeyan têne perwerdekirin û ji dibistanê re têne amadekirin. Navêm Zinare ez hez zimanê xwe dikim hez zimanê Kurdî dikim. Navê Mihemed e hez zimanê Kurdî dikim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mamosteyên van zarokan jî bi rêbasên hêsan wan li ser çand û zimanê wan perwerde dikin. Bi boneya 15 Gulanê cejna zimanê Kurdî, mamosteyeka baxçeyê Sêal a zarokan ji me re axivî û hîvî kir ku hemû zarok fîrî zimanê Kurdî bibin. Roja 15 Gulanê pîroz dikim li hemû zarokê Kurda, hemû zarokê me yê Rojava, li mamosteyê me yê Kurdî, hemû mamoste pîroz dikim. Hêviya min û zarok fêr bibe bi zimanê xwe, bi zimanê xwe biştexilê, biaxivê, bi zimanê xwe herê medresa xwe, yani ji bo serkeftî bê elî hejmara çalakiya ve her hefteyekî em tîpekê û hejmarekê din û çalakîkê ew tîp jî teban biriya çîrokekê ve biriya stranekê ve tê danî ji zarokê re tê xuya kirin zarok sûd jê digirê ji ber neb tiştekî tenê têgirêdan sê çar tişta û têgirêdan ev tîpa hene heta dikeve mejiyê zarokê de. û yên ji dayîkbûyî li dibistanan bi zimanê biyanî dixwandin. Lê di nava 12 salên şoreşa Rojava de zarok bi zimanê dayîka xwe têne perwerdekirin û mezin dibin. Zimanê Kurdî zimanê me ye. Sirasta Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo pêşxistina ziman gelek xebat hatin meşandin lê li Efrînê xebateke pir berfirehtir ji bo zimanê Kurdî ji destpêka şoreşê heta roja dagirkirinê ji bo ziman dihatin meşandin her divê çarçoveyê de li Efrîna dagirkirî zimanê Kurdî di gelek pêvajoyan re derbas bû yekemîn dibistana peymangeh û zanîngeh bi zimanê Kurdî lê hate vekirin 50,000 xwendekarên seretayî navîn û amedeyê li dibistanên Efrînê li ber destê 3712 mamosteyan perwerde dîtin lê piştî ku ji aliyê dewleta Tirk û çeteyên xwe ve hate dagirkirin ve guherî ciheke ku lê zimanê Kurdî tê qedexe kirin. Piştî ku şûreşa 19 Tîrmehê dest pê kir û beriya dagirkirî kantona Efrînê yekemîn dibistan, peymangeh û zanîngeha zimanê Kurdî û Erebî hate vekirin. Ew bû destpêka pêvajoya perwerdeya nû ku di tevahî qadên perwerdî de mamoste û kesên pispor hatin gihandin. Dibistana Şehîd Fewazî ya li gundê Diraqliyê yê Efrînê 6 Cûtmeha 2011 hate vekirin ku li ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê dibistana yekem a zimanê Kurdî bû. Li gûrî daneyên desteya perwerdê 318 dibistan li bajarê Efrînê beriya dagirkirinê hate bû vekirin. Nêzî 50,000 xwendekarên seretayî, navîn û amedehiyê li wan dibistanan li ber destê 3712 mamosteyan perwerde didît. Bi dehan dibistanên taybet ên pêş dibistan peymangehên muzîkê û hunerê jî hebûn ku bi hezaran zarok tê de dihatin perwerdekirin. Ji bo gihandina mamosteyan di tevahî beşên xwendinê de sala 2014 li Efrî peymangeha viyan amara hate avakirin. 82 mamoste û bi dehan karmendan çavdêriya peymangehê dikir. Beriya ku dewleta Tirka dagirker bajarê Efrînê dagir bike 500 xwendekar li peymangehê bûn. Lê belê hîn jî wan di gundên xwe de
ده انجام توباران ده هاتن کشتن یان جی بریندار بون. پشتی داگر کرنه مینا بسری باجار و گندن باجار عفرین ده هاتیه پیمانگه جی هاتن تالان کرن. تباها 2015 لگوری انسیاتیفا کومک ماموستین زانینگهان و به فینانسه یا ریوبریا خواسریا دموکراتیک زانینگه عفرین هاته وکرن. لسر آستا باکور و شرات سوریه یا یکم بو. ده زانینگه ده بشین طبی، اندزیاری، راگهاندن، آبوری، جاندنی و ویجه کردی هبون. بینجو یک مامستین پسپور اف فاکولته بریوه دبرن. بریا شر 469 خوندکاران لوان فاکولتهان دخوند. ده پرتوکخانه ناوندی ده 3105 پرتوک و تاقیگه هبون. دوان تاقیگه هانده گلک آمورین پیشکتی و زیده تری 5 کمپیوتر هبون. بیریشان را دوام دبستانان هات تعلق کرن. بشی داگر کرنه سازین پرورده هاتن تالان کرن و ویران کرن. دولت ترکا داگر کر و چتین و گلک جوان ناوندان کرن بارگهین خو جبو کوشینیان براوینن کو تیده ایشکنجه لوان بکن. کمیته پروردیا کجکی او کجکی به داخلیان جدا جشن زمانی کردی پیروز کردن کجکی بانک له هر کسی کردن کوری ندن اسیملاسیون او گات تکوشینا خودیم لدرکتن او بلند کردن استا زمان جه هر دمی زیادتر بمشینن ده همان دمی ده کجکی جیم دیار کرد کو زمان هبونه دوی گلی کرد له هبونه خودی درکبه. کمیته پرورده یا کجکی و کجکی به داخویانی جدا جشن زمان کردی پیروز کرن. کجکی روژا زمان کردی لریبرا پوگل کرد پیروز کرد و گوت جبر وی راستیه کو زمان ناسنامه و بیره هفبش اجواکانه. پاراستن و پیشدبرنا بیره هفبار اجواکه گریدای پاراستن و پیشدبرنا زمان دایکیه. پراتیکا کو ده انکار به قرقرنی ردبه قدخه کرنا زمان دایکیه. وکه قدخه مترسیدار و جیکار پیناسه کرنا زمان کردی ده اصل خود سیاستا جهولی را کرنا هبونا کرده. کجکی دیار کرد که دوی خودی لزمانی خود درکبن و ها بداوی کرد. پیوست امجی لدیجی وی قرقرنا با خفتنا کردی بنویساندنا کردی و برخستن بوینه لبرخوا بدن تکوشنا خودی لدرکتن و بلند کرنا استا زمان جهر دمی زیده تر بمشینن. کمیته پرورده کجکی جی ببونه 15 گلان روژا زمان کردی داخویانی اقدام داخویانی کجکی ببیرنگیم. جبو گلان زمان هیمان سرکی یا کو هبونه دده خویا کرنه. هر گلکی به زمان خواه ناسنامه خواه چاندا خواه جیان خواه اشکرد که. چاندا هر گلکی د زمان ویده و شرطیه. جبو گل کرد اف یک هین زیدتر بواته. هر چقاس اف سیاست پشافتن حتی جی که انجام کرده به جی لی گل کرد بخوادی درکتن زمان خواه و اثبات کن که گل کرد نایت نکرن. یک کردکی که به زمان خواه با آخوه بخوینه و بنفسینه هبه ده چند و ناسنامه کرد بجی. کجکی هری داوی دیار کرد که زمان هبونه دوی گل کرد لهبونه خواه خودی درکبه و گود لدیجیوان سیاست بشافتن اسیملاسیون قرقرنا سپین نجات پرستیا هفکاریا دجمن را ناسنامه کرد پرچه دکه خودی لزمان خواه و چاندا خواه در بکون. دروشا جشن زمان کردی ده لگلک باشارین باکوری کردستان او ترکیه جی داخوازا بلا زمان کردی به زمان فرمی او پرورده بلند بود دوی چارچوبه ده بانک لپارلمنتو او رایدارین دولتا ترکیه هاته کرن که داوی لپولیتیکین خوین پشافتنه بینن او زمان کردی ناز بکن. دروژا جشن زمان کردی دل باکوری کردستان داخوازه بلا زمان کردی به زمان فرمی و پروردهی جارکی دن بلند بو. بو وسیله روژه لگلک باجاران دی پیشین تیابارو شاخین کومالای حقوق نازین جبو آزادی و کومالای مافی مروبان دوالاتی هاتن گل هف. لآمدی ولاتین لپیشی عدلیه لحف جیویان داخویانی دانه. ده داخویانی ده ها دیار کرنه
دوی هر کس به هفره خودی لزمان کردی درکه و اشارت به مافی پرورده یا به زمان دایکی هات کرنه. هوارا ما بری هر تشتی و هبونا زمان ما بدزانین. لورا زمان شرط هبون یه پیشینه. هات گوتن اف ماف جهلا حقوقا ناف نتوی و هاتی قبول کرنه و بویا قانون و اف بانگ هات کرنه. وان روژان قالا دستورکی بنگهین آنو تکرن و ام جی لوربانگ لرایدارین دولتی و پارلمنتوی دکنه. ام دبیجن بلا ستاتویا زمان کردی ده دستورا بنگهین آنو دبی ناس کرنه. بری هر تشتی زمان ما هبون ناسنامه و رومتا میه. به همان بونه لروحای جی سازی و ریخستنین جواکی دا خویانیکی چپمنیه دانه. اندام کمیسیون زمان دایکی یا بارویا روحای سادت گل بالکشان ده سر ایریشن زمان کردی و گوته. ام وکا پاری زرد خوازن که پولیتیکاین پیشافتنی بین بداوی کرن و زمان کردی به زمان فرمی. لبجارین ایله وان جولمیرگ ارزروم و موشیجی ولاتی به همان دا خوازی لقادان بونه. ولاتیان فاشیزما دولتا ترکیه آلدجی کرد و کردستانی بتوندی شرمزار کرن و گوتن. هاگه ایروژ بو کردی به زمان فرمی و پروردهی امهیجی باند که نبرورشیا وی ولاتیه. امهیجی تیکوشین از زمان پاش و گاو نآویجن. گل کرد به زانبونه هر دم و هر دوره جبو پاراستن و پیشخستن از زمان کردی کده که مزن دایه. هروها لباجارین ترکیه انقره استانبول و مرسین جی کردستانی و دوستین خواب وسیله جشن زمان کردی دا خویانی دان. ها دیار کرن جروجا و بونا کومارا ترکیه حتی انها زمان کردی و چند داوی جهیل دولتی و نهاتن ناس کرن و ایروژی همان پولیتیکا دوامن. بله گلی کرد او گلی آزادی خاص به یک هلوبست لدجی تجریدا دولت ترکیه لی امرالی لسر ریبر اپو گرتین سیاسین لی امرالی شدان دیه نشان دادن او داخواست سرکی آوان جیه وکم ده زودترین دمیده تجرید بداوی به آزادی فیزیکی یا ریبر اپو پیک وره هر ده وی چارچوبه ده ایرو جاره کردن هم خلکن تلتمری او ین لزرگانی داکتن قادان او گوتن آزادیا ما به آزادیا فیزیکا ریبر آپو پیکانه او جبو پیک آنینا آزادیا فیزیکا ریبر آپو جی تشتا بخواستن امی بیکن. فكر القائد عبد الله أوجلان هدف للحكومة التركية وحليفاتها من الدولة الإقليمية. یان امی آگاهی که جی امرالی بگیرن او ریبر آپو به فیزیکی آزاد بکن آنجی ام ناسکنن. اول وسا خلکن هریما باکور و شلاطی سوریه. ایروژی بصدان شینین تلتمر و زرگانی امکاندونا جزیره جبو شرمزار کرنا تجریدا لسر ریبر آپو مشیان. اشخاص بكات همو كان ولد وطوطا صادية بن قس بكارة بينو إراتا كالي خر وهمو كان لا صادي قوس مشكلة أم همو دوي باورية دنا كو كان انشقاوا خرابونا وفكر انوان بفلسفة ورامان الربر جلان هاتيا أفضل حتى كو بندن امرالية نشكنن ونكيشن آزادية خواه فيزيكي جد كوشينا خوانا وستن دايقن آزادية همو ولادن ولاد بارس همي لقاتن آزادية بن جبايكو ام تجريدا لساري برفي بإيش كراتن مشل داویا کولانا شهید عمر باراوی و گوهری میتینگ ولور کسین آخوین گوتن دولت ترک نکاراوینا گلیمتیک ببا امسری ناطوینن و حتی آزادیا فیزیکی هاری برا پوتی بکوشن
هروها بێدەنگیە ڕێخستنی ناونەتەوەی و حقوقی هات شەرمەزارکردن. ندين ونستنكر الصمت والاستهتار من قبل المنظمات الدولية. بيان إلى الرأي العام باسم خطي المحترق والفارات والكومينات التابعة شینین کانتونا من بجيجي خودي همان هلوستي بون خلكين باجاروكين المحترق وفاراتين كانتونا من بجي جبو بدست خستنا آزاديا فيزيكيا ريبرابو دا خويان يكدان شینیان دیار کرن کو گلین هریمی باوردکن کو بداوی کنا تجدیدی و بدست خستنا آزادیا فیزیکیا ريبرابو ارکاوانه و بشکتی کو شیناوان اجبو دموکراسی و بدست خستنا هفجیانا آزاده. بانگل هزین ناونتوی و ریخستن مافین مروبان هاتا کرن کو زختی لدولتات سرکه بکن شبو کو تجدیدی بدایی بکن. İnisiyatifa ji bo azadiya rêber Abdullah Öcalan ya Sûriyê di roja duyemîn de jî serdanên xwe bi partiyên siyasî re dewam kir. Siyasetmedaran dest nîşan kirin ku divê têkoşîna hiqûqî û qanûniya ji bo azadiya fîzîka rêber APO pêmeşandin. İnisiyatifa ji bo azadiya rêber Abdullah Öcalan a Sûriyê di çerçeveya pêngava navneteweyî ya ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî de serdana partiyan de dûme. Şandeya înisiyatîfê ku ji berdevkevê Ferzende Monzor û endamên înisiyatîfê pêkên serdana navenda Partiya Aştiya Demokratîk a Kurdistanê û Partiya Demokratîk a Kurdê li Sûriyê û Partiya Kesk a Demokratîk û Partiya Lîberal a Kurdistanê yên qam ji lê kir. Rewşenbîr yani hefteyê kes Kurd, Arab, Siryan, Aşûrî yani ew jî xwedî helwest bin. Şanda destpêkê bi sekreterê Partiya Aştiya Demokratîk a Kurdistanê Talal Mihemed re civiya. Berdevkê înisiyatîfê Monzor armanca serdanê eşkere kir. Sekreterê giştiyê Partiya Aştiya Demokratîk Talal Mihemed jî destnîşan kir ku azadiya fîzîkî a rêber Abdullah Öcalan di vê pêvejiyê de bûye pêwîstiyekê lezgîn. Talal Mihemed got di vê partiyên Kurd ji bo azadiya fîzîkî a rêber Abdullah Öcalan bixebitin. Di serdana navenda Partiya Demokratîk a Kurd li Sûriyê de endamê Komîteya Navendiya PDKSê şikrî hemû teqezî bi pêkanîna azadiya fîzîkî a rêber APO kir û got azadiya wî azadiya gelê Kurd e. Her wiha diyar kir ku divê her kes ji bo azadiya fîzîkî a rêber Abdullah Öcalan bixebite û têbikûşe. Navnetewî de tê qebûl kirin ama kesayeteke bi tevgera ku Di serdana Partiya Kesk a Demokratîk de hevserûkê partiyê Luqman Ehmê axivî. Ehmê anî ziman ku azadiya rêber APO kilîta çareserkirina aloziyên rojhilata navîn û aloziyên Sûriyê ye. Di dawiyê de înisiyatîfê serdana navenda Partiya Lîberal a Kurdistanê kir û armancên serdanê ji wan re şîrove kir. Sekreterê partiyê Ferhat Têlû teqezî bi meşandina têkoşînê heta bi destxistina azadiya fîzîkî ya rêber APO kir û got tevlîbûna pêngavê erkekê helaqî, nîştîmanî û mirovî ye. Xebatê me di vê çerçûveyê de wê her tim berdewam bikin. Belê her endamê Komîteya Rêvebera Partiya Karkerên Kurdistanê PKK duran kalkan jî balkişand li ser tecrîda li İmraliyê kalkan di nava nirxandinên xwe di televizyona medya haberê de kirî de anî ziman ku hem Sipîtî û hem jî dadgeha mafê mirovan ya Awropayê li hemberî tecrîda li İmraliyê tê meşandin bêdengin, bêhelwestin û her wiha ev yek ji wekî mikurhatinên wan saziyan û bêaktîvbûyîna wan danîşandan. Her wiha kalkan behsa pêngava cîhaniya ji bo azadiya fîziya rêber APO hatiye destpêkirin jî qala wêyekê kir û got vê pêngavê heta niha kariye bi qasî radeyekê baş bi pêş de biçe lê ji bo pêkanîna azadiya fîzikiya rêber APO jî divê ev pêngav bi awayekê hîn xurtir bêmeşandin. Bir rapor açıklayacak kadar Endamê Komîteya Rêvebera PKK duran kalkan di bernameya taybeta televizyona medya haberê de pergala tecrit û îşkenceya İmraliyê bi berfirehî nirxand. Duran kalkan diyar kir ku dewleta Tirk û hêzên komploger dixwazin li İmraliyê rewşa îzolasyona mutlaq dewam bikin û ev nirxandin kir. Sipîtî daxuyanî da ku ev di heman demê de mikur hatineke. Sipîtî dibêje em girêdayê Konseya Awropayê ne.
Rapora xwe dane konseyê û dibêjin êdî berpirsyariya konseyê ye. Yani konsey bixwaze wê raporê eşkere bikin. Spîtî bi vî rengî dibêje ti hêzekî min nîne ku bikaribim rapora xwe jî eşkere bikim. Duran Kalkan balkêşan ser helwesta spîtiya derbarê rewşa rêbera Pode û got Li gorî daxuyaniya hiqûqnasan, daxuyaniya bûriya hiqûqê ya sed salê spîtî rast nabêje. Spîtî bixwaze raya xwe erka xwe bikardîne. Lê dema mijar dibe rêberapo û doza Kurd spîtî erka xwe bikarnayne. Spîtî li gor desthilatê û berjewendiyên wê tevdigere. Kalkan ra gihan konsepta dawîn a İmralê di pratikê de ye û li ser astengkirina mafê jinû ve dadgehkirina rêbera po hatiye tanzîmkirin û wiha got Herî dawî dîsa bi hincetên pûç û vala cezayên disiplînê eşkere kirin. Parêzer dibêjin ev ceza hemû ji bo pêşîlê hevdîtinan bên girtin tên dayîn. Ji bo pêşîlê dadgehkirinê bigirin van cezayan dibirin. Di sala 25 de mafê jinû ve dadgehkirinê heye lê ji bo pêşîlê bigirin wisa dikin. Ev biryareke dewleta Tirk bi tenê jî nîne, pergala serdest jî hevkarê vê dek û dolabê ye. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan qedexeya hevdîtina parêzeran jî nirxand û destnîşan kir ku armanca qedexeyê ev e ku rêber a po nikaribe têkoşîna hiqûqî bimeşîne û got Rêberapo li dijî dek û dolaban xwest bi parêzerên xwe re hevdîtinê bike. Lê nahêlin hevdîtin pêk were. Çima ji bo ku rêberapo nikaribe têkoşîna hiqûqî bimeşîne. Biriya biryarên dadgehên faşîst ên dijminê gelê Kurd ser dek û dolaban xwe jî digirin. Şervanên yekînên parastina jin yepeje di parastin ewlekarî û aramiya li herêmê de bi ısrarın û di vê çarçoveyê de jî têkoşîna xwe didin meşandin yepejî bi operasyoneke taybet xelkê herêmê ji metirsiyeke dinya mezin xelas kir. Yepejî li bajarê Reqqayê bi operasyonekê çar Daişîn ku şaneyekê bûn bêbandorkirin girtin û li ser van çeteyên Daişê jî gelekî belge ketin destê şervanên yepejî di belgeyan de jî dihata xuyakirin ku êdî çeteyên Daişê ji bo pêkanîna êrişeke metirsîzar li nava bajarê Reqqayê planên xwe yên berfireh pêk anîbûn yepejî careke din eşkere kir. Niha lêpirsînên bi van çeteyan re dewam dike û di nava demên pêş de jî wê agahiyên berfireh li ser van çeteyan jî biraya giştî re waran parvekirin. Yekînên parastina jiniyê pêjê plana êrişekê din a çetên Daişê li ser herêmê têk bir. Siye Gulanê bi bejdariya hêzên antîteror yat û komandos şervanên YPJ li Reqqa operasyonekî taybet pêkanî. Navendara gihandiniya YPJ têkildarî operasyonê da xuyanekî nivîskî weşand. YPJ di daxuyaniya xwe de diyar kir ku li Reqqayê bi operasyonekî taybet çar çeteyên Daişê hatine girtin. Bi operasyonê re efşaneye ku amadekariyên pêkanîna êrişekî mezin li ser bajar dikirin hatin girtin. YPJ da zanîn ku bi çeteyan re gelek belgeyên plansaziya êrişên berfereh de hatin kirin hatine desteserkirin. Navendara gihandinê ya YPJ diyar kir ku piştî lêpirsîna bi çeteyan re bidayê bû, ew ê agahiyên hîn berferehtir li ser nasnameya çeteyan parve bikin. Beriya niha jî bi çar hefteyan li hesekê operasyonekî berfereh li dijî şaneyên çetên Daişê hatibû li darxistin. Di encamê de çil kesên bi gomana têkiliya xwe bi Daişê re heye hatin girtin. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê wê demê jî teqez kir ku ew ê li pey bermahiyên şanegên mayîyên Daişê bin û çi kesê ku hewl bide ewlehî û aştiya sivîl têk bibe wê cesa bikin. Berê navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi daxuyaniyeke eşkere kir ku şervanê wan İbrahim El Zeyter li Kobanê di qezayekê de şehîd bûye. Navendê di daxuyaniya xwe de ev agahî jî parvekirin.
هفری me İbrahim de têkoşina xwe ya nava hêzên me de bê westan kar dikir. Bilez û bez de pêkanîna erkên xwe de dihate nasîn. Mînakên disiplîn û dilsoziyê bû. Em ji malbata Şehîd İbrahim re sersaxiyê dixwazin di heman demê de ji bo temamkirina meşa şehîdan heta pêkanîna xewn û armancên wan avakirina welatekî aram û ewle em biryardariya xwe teqez dikin. Agahiyên di derbarê nasnameya şehîda wiha ye. İbrahim Mihemed El Zêter li Kobanê ji dayîk bûye 13 Gulana 2024 li Kobanê şehîd bû. Berê li herêmê amadekariyên ji bo helbijartinên şaredariyan ên dawî êdîtî nekirin li Kobanê 37,000 kartên helbijartinê hatin belavkirin li kantona Cizrê jî 66 komîte ji bo pêkhatina helbijartinê hatin avakirin. Li ser daxwaza partî, sazî û rêxistinan, Komseriya Bilind a Hilbijartinê ya Herêma Bakur Latê Sûrî dema hilbijartinê 11 roj paşxist. Piştîveyekî xebatên dawî yên ji bo hilbijartinê li herêmê tên kirin. Di vê çarçoveyê de li Kobanê biriya komînan kartên hilbijartinên li şêniyan tê belavkirin. Li gorî kertê, her kesê ji temenê wî an wê 18 salî û jor de dikare dengê xwe bikarbînin. Berdevkê Komîteya Hilbijartinên Şaredariyan Mahmûd Kîko diyar kir ku 37,000 kart hatine amadekirin. Lêvê terşîhanin طلبات جمرة أورن مرشحين مستقل وأحزاب أورن ذات ما كات خو بطاقة أوان شكرن بطاقة جبو ناخبان 37,000 بطاقة للجامعة ماجي سيوك حتى نها وضع كنا رئيس هفسروك كومينا شهيد فراس جمعة داود جي قوت أمال بمال دقارن وكارتين هلبجارتنين لشينيان بلاف دكن جبوري وچونا هلبجارتنان جي لجنايا كومسريا بلند هلبجارتنان كانتونا جزيرة 66 كوميتين هلبجارتني ام باجار و باجاروكين كانتوني آواكرن یکیتیا روشنبیران آمن بجه و پارتیا سوریا پیشروجه شاغی ادل بجی پانلک دبن دروشمیا هلبجارتنین شارداریان بر پرسیاریا هر کسیه الدارخست پانل لناوند یکیتیه یامن بجه به بشداریا اندامین هر دو آلیان پیک هات هاتا گوتن دوی خلک من بجه و تواهی خلکین هرمه ارک خو بجه بینن و خودی لهلبجارتنان درکوین اف هلبجارتن و تکیلیا دنافبرا گلی هرمه دا خورتر بکه و ده هرمه در باسی قناغ کنو بکه. دنیا گرم دبه او چن راکرنا موسمی ایسال جی ایدی دست پیکری هم لالیه که جه او لالیه که گنم جی ایدی جوتکار برهمین خو برهف دکن لی به کیف خوشیا کو برهف دکن لالیه که دن جی چاف او گوه وان لی ریوبری خواستر گلوی کنگ نرخی جه او گنم او هر وها برهمین دنیا موسما ایسال دیار بکش برکم دو وقتا که بوی آوایده جاره کدن هنکز دبن ناوی بازرگانی ده کیزبازی دکن او دخوازن برهم جودکارا کو بتعبا خواه او قاس زحمتی پیرا دیتنه به ارزانی جوان بگیرن جبر وی کشی جودکار جه ریببری خواستر دخوازن ده زوترین دمیده ایدی نرخ وان برهمان دیار بکن. لهريما باكور رجلات سوريا جود كاران دست بچنينا موسمي خوكرنا ريفبريا خوسرا باكور رجلات سوريا هنجي نرخي كرينا جنم وجه اشكر نكريا سيء جدا جدا بالنسبه للاسعار جودكاري بالنافي حمود اسماعيل ايج جندواري جريس بي كانتونا فراتيا درباري نرخي كرينا جنم وجه داخبي اسماعيل ديار كركو بازرگان بكيف اخوه ببهايا جهو جنم دليسن جدا بالنسبه للاسعار نوب صفر لهربي هر بازرگانك لغوري كيف اخوه ببهايا جهو جنم دليزه امن چار مانه كو ام چاوا موسما خو بفروشن از بانگ لريفبريا خوسر دكم كو بوهايا كرينا جهل سوكي وكا جنم ديار بكه داكو بازرگان كيسباسي نكن دو وقت هي نرخ جهو جنم ديار نبويا دا كيزباز كتنا تفكري لبازرگان هول ددن برهمین جودکاران بنرخین ارزان بکرن چاوین جودکاران جی لهوی آری و برینه
صار شير ما في احمد محمد جيدا زانينكو بهايا كرينا جنم للسكان هندكا 25 دولار بس هالاجر تراكتور بدي ارجع پێویستە ئالیên بەرپرسên ئین ڕێڤەبەریya خۆسەر بۆهەیە کەرینا جە biriya komîteyên pispor diyar bikin. Lê heta niha rêveberiya Xweser buhaya kerîna ceh diyar nekiriye. Di 24 Adarê de biryara duda derxist. Li gorî wê derxistina ceh ji bo dervayê herêmên rêveberiya Xweser biriya deriyên fermî erê kir. Par rêveberiya Xweser nirxê her kîlogenim bi 43 sentên Amerîkî eşkere kiribû. Wê demê rêveberiyê bêtirî milyonek ton genim ji cotkaran kiriye. Îsal jî ji ber ku barana baş bariya û berhemên sûd derketiye tê payîn ev rêje hîn bêtir bibe. Di çaleka girîleyan a li herêma ava Şînê de kamerayeka mobesa ya dagirkeran hate bêkirkirin hepeke ragihand ku di dagirkeran 16 caran qadên gerîla bi çekên kîmawî bombarduman kiriye. Navenda ragihandin û çapemeniyê ya hepekê têkildarî çalekiyên gerîla û êrişên artêşa dewleta Tirka dagirker bi daxuyaniyekê ev agahî parve kir. Li herêma ava Şînê sêzdeyê Gulanê kamerayeka mobesa ya dagirkeran hatiye bêkirkirin. Di heman rojê de li herêma Zapê jî bi çekên gîran li dagirkeran hate xistin. Çardeyê Gulanê jê gerileyên yê ji hastarê li herêma Metîna û Zapê bi çekên gîran û nîv otomatîk li dagirkeran dan. Hepeke ragihand ku dagirkeran çarde û pazdeyê Gulanê li herêma Rojavayê Zapê 13 caran gazên kîmawî yên bi jehrî û 3 caran jî teqeminiyên qedexekerî bikaranîn. Her wiha bi giştî 9 caran herêma Xakurkê, Metîna û Rojavayê Zapê jî bi balefrên şer bombarduman kiriye. Bilê her navenda ragihandin û çapemeniyê ya HPG nasnameya du gerîleyên heftê kanûna 2021 li Xakurkê şehîd bûne jî eşkere kiro got hevrên me yên şehîd heta nefesa xwe ya dawî bi hişmendiyeke xurt û dilsoziyeke kur têkoşiyan û mîrateyeke dewlemend a têkoşînê li pey xwe heştine. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG bi daxuyaniyekê nasnameya gerîla Deniz Aras Kobanê û Rostem Cudî ku di sala 2021 de şehîd bibûn eşkere kir. HPG daxuya kirin ku hevrên wan Deniz û Rostem li dijî êrişên dijmin jiyanekê li ser xeta fedayîtiyê tercih kirin û tevlî kerwanên nemiran bûn. HPG têkildarî kesayet û têkoşîna şehîd Deniz Kobanê jî ev nirxandin kir. Hevrêya me Deniz li Kobanê ku sembola berxwedanê ye li nava malbatekê welatparêz de ji dayîk bû. Bi çîrokên lehengiyên gerîla mezin bû. Hîn di zarokatiyê de xwest tevlî nava refên gerîla bibe. Bi bandora berxwedana destaniya Kobanê li dijî çeteyên Daişê hate nîşandan bi bandora ji şehîdan biryar da ku tevlî bibe. Pratîka xwe ya destpêkiya têkoşînê li Rojava kir. Beşdarî pêngavên li dijî çeteyên Daişê bû. Ji bo armanca xwe ya zarokatiyê pêk bîne berê xwe da Çiyayên Kurdistanê. Li Çiyayên Azad bi xwendina parêzname û îdeolojiya rizgariya jinê ya rêber Apo xwekur kir li qada leşkerî û îdeolojîk bi pêşket. Hevrêya me Deniz hêrs û daxwaza xwe ya têkoşînê her roj hîn mezintir kir. Rastî jî ve dereceyekî pir xweş e rastî jî wekî xelê însan e ne ev xelê însanek kendinî ku pê kare ji tiştekî xwe ji hîsekî pir cide ye rastî jî însan heskinê xwe li çiya belav heskinê xwe li çiya belav bike hevaltî çiyane germ rastî jî însan pê bandor dibe ev dîja ji hemî evera serketme dixwazim. Hevrêya me Deniz ku gerîlayekê mînaka yej astar bû ala berxwedanê ji me re hişt. HPG di serdî de malbatên hêja yên hevrên xwe Deniz û Rostem sersaxî ji tevahî gelê Kurdistanê welatparêz re xwest û sûza bilindkirina têkoşînê da. Agahiyên derbarê nasnameya her du şehîdan de wiha ye. Nav û paşnav Necla Adil Bûzî bi nasnav Deniz Aras Kobanê li Kobanê ji dayîk bû û di heftê kanûna 2021 de li Xakurkê şehîd bû. Nav û paşnav Apu Başkan bi nasnav Rostem Cudî li Cûlemêrgê ji dayîk bû û di heftê kanûna 2021 de li Xakurkê şehîd bû.
اف 221 روشن تفی همو بانک و داخوازیان جه شریدنا برا اسرائیل و حماس دل شریدا غزه دوام دیگه ایدی ارتشا اسرائیلی یا کوچاوی خواه برده رفاه هیدی خواه نزید که او تانکنوی همه بیشه دربازی رفاه بونه دو وقت که به آوائی در رخصنا چافدریا مافی مروان هیومن رایتس وز جراغاند کو جدسپیکا شر حتی نها 8 جاران ارتشا اسرائیل ایریش کاروان وان ین آلیکاریه کرینه. د 221 روژن شر اسرائیل و حماسی ده راگشیل در دورا رفحی زیده بویه. هرچقاس اسرائیل دست به اپراسیون بجاهی لرفحی نکر بجی به ایریشن هوایی و لسر هن هرمین در دورا رفحی ایریشن خود دومینه. هر وها تانکن اسرائیل دو جیل روشلات رفاهی پیشتچون آخوا بردوام کرن گهشتن هن دور نشتجه بویی ین باجار لباشر غزایی. شاخ چکدار حماس دیار کرد که دولتاخا السلام وسایت که کلشکرین اسرائیل تیدبون به موشک امها کرد. حماس دا خویا کرن که هن لشکرین اسرائیل هاتن کشتن هنجی بریندار بون. د ناوبرا 360,000 و 500,000 فلسطینی پشتی کو اسرائیل هشاری داوان کوتاخین روشلات ناوند باجروالا بکن ج باجر رفحی درکتن. ریخستنا چافدریا مافی مروان کو ناوند داویل آمریکای راگهاند کو ارتشا اسرائیل ج دسپیکا شر اوور و هریکیم 8 جاران ایریش کاروانین آلیکارین لغزایی کرنه. در راپورا کو جه آلی چافدریا مافی مروان و هات وشاندن ده هات ادعا کرن کو اف ایریش تاوی کو کوردیناتین جه آلی ریخستنین آلیکاری و تین بکارانین جبری ده برایادارین اسرائیل را هاتنه پاروکرن. هات راگهاندن کو ده ایریشان ده دو جه زاروک هر اکیم 15 کس مرن 16 کس جه بریندار بون. لگوری دانه کو نتوین یک بوید دسپیکا شری لشرید غزایی ده هجمار خواتکارین آلیکاری ین کمرینه 205 درباز کریه. لآلی دن روزنامه وال ستریت جورنال یا آمریکی دیار کرد که ریوبریا آمریکای کنگره آگاهدار کریه که هر اکیم میلیارد دلار جبلخانه جه اسرائیل را بشینه. هات دیار کرن که دناف چکین که تیپ پلان کرن جه اسرائیل را بینشاندن جبلخانه این تانک و سایتین لشکری و هوان هنه. جبو تمام کرنا فروتنه اری کرنا کنگره پیوست که بایدن د داخویانی خویا نهی گولانی ده گوتو بو که اگر اسرائیل ایریشه که مزن لسر رفح پیک بینه اوه آلیکاریا چکان آجبو اسرائیل بدن سکناندن. هر وها لسر مجارا شاندنا چکان قصر سپی داخویانی یک پر وکر. قصر سپیر آگاهاند که سروک آمریکا جو بایدن ده پیشنمای قانون یا به پیشنگی کماری یا که ده چکین پاراسن ج اسرائیل را بشینه و تو بکه. بلی بینرین هیجان هاجی چند نوچین که حوالین مد تورا نوچین من جواکی دا آمده کرنه امن تماشا بکن. لحلبه دبن دروشمه ریخستن کرنا جنو جواکه مسوگری آزادی ریبرا پویه یکمین کنگره مجلس جن آپه ده هاتل دارخستن کنگر با آمدبون سیاست دلگه اونو نرج سازی و مجلس انتاخین شیخ مقصود و اشرفیه و پارتیان سیاسی پیک هات دست پیکه راپورا 2 سالان یا مجلس جن آپه ده و رو شاری خستنی هاتن خوندن ده کنگره ده و مجلس و ریوبریانو ورن هلبجارتن لکانتون رقای هزین اسایشی به کوردینای دوزگری آگشتیره سیبل افکار نارکوتیک بنچاف کرن بوان ره 28 کیلو حشیش جی هات دست سر کرن نوان دار آگهاندن یا هزین اسایشی یا باکور رجلات سوریه لسر مالا پر خویا فرمی داخویانی اگدا د داخویانی ده هات دیار کرن که هزین تکوشینا لدیج سوجان 21 نیسانه لروایه ده انجام اپراسیونه که ده 141 کفکین حشیشه که گرانی آوان 28 کیلو و 449 گرامه دست سر کرن هزین اسایشه پشتی لی پرسینا خو به کسین هاتنه بنچاف کرن را قداندن او سوقی دادگهه کرن.
پلین تری کو ددم سالین بوهاری و هاوینی ده خملکه ددن در دوره ده 4 دمین ساله ده جی دبن جیونگرین سفرین خوارنه دایکن کول بخچین مالین خو میوین تری چاندنه لآلیه کی پلا کوم دکن و جبو خوارنین وی دم ساله و ین دن آماده دکن. بلی بینرین هجام لفردگیشین داویا بولتنا خویا ساعت 7 و دبیشین حتی نوچین مین داویا روژه ساعت 23 دمورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار.